Pleno Tribunal Constitucional Wasi Botanankupaj churaykusqa demanda de amparo nisqata. Imaynampi, warmi qhari kasarakuqkuna mañakuchkanku Registro Nacional de Identidad y Estado Civil renieg wasita kay maternidad subrogada nisqamanta tapaq warmi wiksayakunapaq rimapayanakuchkanku jurídico ukupi. Kaymi apakusqa chunkapata audiencia pública remota tukuykuptin. Kay demanda nisqata churaykusqa sawsakuqkuna Nilton Dante Zamudio Vilca hinallataq Carmen Rosa López Rojas. Imarayku renieg wasi mana hispichinchu mañakusqankuta kay warma LBZP sutichasqapa paqarimusqanmanta acta alchayta mañakuptinku. Kay audienciam hallarisqa isqunpacha kimsa chunka tulmi punchawta kay amparo demanda expediente número 00117-2017-PA/TC hatichiywa kaytam churaykusqa Centro Cristiano Camino de Santidad nisqa Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Contrampi. Pleno votuman churaykusqa chunka suqta amparo llamkay hatipayta chunka isqun habeas corpus hatipayta kaykunam hamuchkan Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Huancavelica, La Libertad, Lima, Pasco, Piura, San Martín, hinallataq Tacna, Sulca suyukunamanta.